Nakangeto gucemania mutegeri wa Meru TV tariki 16 mweri Julai turi mwaka 2025. Karibu sana ntere cionthire utete na mbere na gukenera mibango ya Meru TV no iregero bwakwa ugo mutegeri mwende nwethiritwe uri na ntuko injaga kugwatoga ni tumureke mantu raja tindite na rogo utete na mbere ndiguru yombe ya Kenya na Kenya tumureke county ya Meru na maturene na arandike beto banta to barekitie go tutumira ripoti cionthe iracherekitie na kumira oni mbita Dennis Mutuma Muthomi mwana ndiye to mathithio arimenyekana ta bwana Ngojiri. Twambirie na ripoti ya kieba ndene gicigo bunge kia Buri ni aria muritwa umwe uria ni wa form 3 na uria wombere kwithirwa akirathwa na kuoragwa aririkana na arathirwa na oragwa ni mabithaa ba polisi kagite ne kama andamano ya sabasaba na aria ndene ya tauni ya Nanyuki nombere kuthikwa kana konogo kwa ntukwe na arua ndene ya county ya Meru kiri mathiko jaraja gukari na kieba gikinene na nkuruki kiriro gikinene kumania na akari ashore amwe na aritobange kuma ntereche Nanyuki nibombere gutonya kiri county ya Meru na gweta ndene mushija muritozo nikenda gweta na mbere na mathiko jaja muritozo urokurikana no miaka 23 aririkana kaumete cukuru kagita na kama andamano ja sabasaba ari tauni ya Nanyuki na nio risasi yombere kwethirwa ekimuringa kiri risasi ira charinga wa ni mabithaa ba polisi mwenda olaibuni na guturugura na ripoti unanjira entarero Nakio kieba nikitambite mucheyo mwa kirintura ya Katheri wa ndini atima ugicigo mbunge kia Buri na ni mathikone ya mwana wa form 3 Jimmy Wambugu nora wiri ya kuringwa risasi ni mabithaa bokaria untu bwathithikire ntuko ya maandamano ya sabasaba. My brother will rest in peace. We were with him on Saturday. We had talked a lot with him about life, about many things, but God has taken him from us. We just say goodbye, bro. Thank God for the years here. He gave us together. You are a source of encouragement to me. You inspired, encouraged, and give me hope when things seemed dim in life. Wameua James, amekufa. Lakini tujue hawajaua spirit. Ile ambayo ilikuwa ndani ya bantu iko kwa wengi. Kwa wengine sidio nawe Steve Kanyanya noro kurwira giteke mbungu wa Buri na ukiririte bune na thirikari amwe na mbungu wa Buri Ndikiri Mugambi akiwa kinya nyuma ya karikari rio Nyamute mutongerie kinyomo ikinye kuriranira na family ye mwana ojo akwire arira inine otongeria no ntuthirikari ni remi kana atongere bara twathurire ni baremi gutetera wananchi na mwana ojo ona bora buthu nete akairitere ete tetere wananchi no ntuthirikari ni remeto na ndipo na president ri resort tiana baratho maguru niyo iji gikuo na tukuthika mwana ojo no ntuonda si tia kuo kwa ejene nte kumenya na uo kuga baratho baikwa sibitari kethara gwikoti urugurite ya maiti iria bagaikaua bagakua no nturiuga baratho baikwa sibitari baikwa koti na ndi bariratho bagakua bagekirwa kaburine ntukumenyethera iu ni orugurite iri koti ya ntobara bakwite na mbuge gintu giki na ngike kashafuaga na uritobu nene mono gutimutongeria kinyomo oreja mathikone jaja gutimutongeria kinyomo Meru renda kwariria mantu jaja na mantu jaja jonthe macha thukite no tubotongeria bura bwina tuinabu ndene ya nthiguru yetu buthuku tutongeretwe ni mujumbe wetu wa Buri constituency ngugie kwira nene ni akuga ore ugwita against yugwe agwatwe kwini nyamuthako Katheri aje ujuru ugire agwatwe tuku no tunara ugire utikwenda gutetera wananchi endelea kubagwatithia thirikari nawe endelea ni kuboraga ende butiuraga kila mtu no to IBC in place turuthorania signatures tia kubwenga bwane kaba tokare totena thirikari twetere 2027 twekere thirikari ingi nkurukie buturaga bututhiria oko Timothy Kithinji noro kurera gitike senator wa county ya Meru na ukiririte ngavana Mutuma Ntwethingia akiwa kume gutonya gitini ationeka mashinani Buru ankwira ngavana wetu turatarire kijana tiga gutonya gatene wambiria guchwa you start looking for money oreo kwanza karana antu inyanto bata kwenda ngavana Mutuma anto bata kwenda so tiga gutinda gwita gwichira na stop ending in office ukaregwa tiga anto jaba bairira ira kana kanini ga secondary ugakara nale ukakweja nonto no gwita president ya bagu 2027 yatethirwa ari abagu Mutuma 2027 anto baiboke thro ina boke ni no ibera akiro abathithiria na ankwire ukana nonto na ambwire anto bakatheri na bakungi bugatare iri ndaziba kabisa
na yakaboboteani. Unajua there is truth is very hard. To say the truth is very difficult. Na truth is hard to hide. Kwa uo etakwa area anto sha ne kulita. Isha ire kwewe kulita ngugi. Na into binge bibinge mathoma ya gwita. Sha igwita. Beteroli maguta ya gwita. Imbienge ina mbecha cia ndiguru igweka. Nyomba igwakwa no igwakiro. Kethe anto abagukwa. So we are really disheartened as public and Kenyan people. Na muthia theteri bantu amona jenzi ne barombete thirikari utiela mucheyone yo kuona kioto. Till when are we going to be silent? Enough is enough. Ni kweli. Huyu mwenye anapiga, huyo kiongozi wetu huko juu ndiye anasema watoto wetu wapigwe risasi. Mmoja mwingine wao anasimama anasema hata umewahurumia wauawe. Until when? Huyu mtu tuliamka tukamchagua asubuhi, alituletea manifesto mzuri, women charter, tulikuwa Nyayo House. Tulikuja kusign hii premature deaths. We say not to premature deaths. Mimi nimetoka Meru kutoka Maumau. Nilipigwa risasi hadi nikamekapona. Tunataka tu justice. Tuko huyo mli wetu alikufa walai. Naona askari hadi mimi ni risasi. Hii ni risasi. Na tunataka hadi kazi. Sisi hatuna kazi ndio tunaandamana juu ya kazi. Ama witi wote. Hakuna mwenye akona wela. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbetawa Mwende walaiboni. Atongeria ni babatigotiga kujira mbeu mbithi na muno ko baujira ni kenda bakathithia maandamano. Indi atongeria babatere gochwa ntaira ya thina cia ukaria ire chitete na mbere na kuonekana aja nthiguru ne Kenya na nkuruki thina cia wagi bwangugi kire ikundi bia mbeu mbithi. Ejete miari yakwa ni miari ya mutongeri wa mugongo Dagitari William Ruto uria ukwaragia muthenya jana aru akagitana karia gucemenie na pamwe batongera ba makanisa ndene ikulu nene ya rais mushimo nene jwa Nairobi. Akaria Rais William Ruto na ugete thirikari yawe kwa kagita kamyaka ire kurukite nitigirete mbeu mbithe baba ingine bakuona ngugi ome ya nthiguru ya Kenya. Nkuruki na ugete nkuruki ya mbeu mbithe 3,300 ni bethirite bakiandikwo kiri mubango jwa affordable housing. Aria nkuruki ya mbeu mbithe 100,000 bombete kuona ngugi gutumira mitandao kana ire gutwa digital jobs. Kendo kerena ndi akuga ni chi batera kuthwa chigite kagirwa ende tiba mabatongeria kujira mbeu mbithe nikena mbeu mbithe baba bakaumira kuandamana na nkuruki kureta hasara. Kagite no kau rais na ugire mantu jegie kanisa iria ekwerekana ni gwakwa ndene ikuru nene ya rais akiuga na thiurukite ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya gutetheria akristo gwaka kanisa kwou gwaka kanisa ndene ya ikuru nene ya rais tegento kikithuku. Mimi niko kwa tayari kwa mtihani. Hiyo mtihani tutafanya 2027. Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani. Yes. Mutakuja mniulize. Mambo ya uchumi mtajibu. Mambo ya kilimo mtajionea wenyewe. Mambo ya SHA mtaniambia. Mambo ya affordable housing na mambo ya markets na mambo ya hostels na mambo ya ajira ya vijana mtaniambia. Na mtaniambia nani yako na mpango bora kuliko hii mimi niko naye. Hawa majamaa wengine hawawezi kuwaambia mambo ya uchumi because they don't know and they don't have a plan. Watu ambao walikuwa kwa NHIF walikuwa watu 7,000,000. Watu ambao wamejiandikisha sasa kwa hii SHA ni watu 24,500,000. Hebu niulize tu wale wako hapa, ni kina nani wamesaidiwa na SHA? Mkono juu. Angalia. So SHA inafanya kazi. Lakini kuna bado watu wana uongo ya kwamba SHA haifanyi nini? Haifanyi kazi. Your Excellency, kuna coalition of bitterness, bitter people. Watu wakiwa bitter wanatengeneza coalition. At the coalition of bitter people. Ikiwa sasa wewe uko impeach, unatengeneza coalition nyingine ya bitter people, and then mnaungana pamoja na bitter people. Nimeenda makanisa mengi. Na hakuna mtu ameniambia nisaidie kujenga kanisa ya mabati. Kila mtu ananiambia tunataka kujenga kanisa ya mawe. Ama si ndio? Nimetembea hii Kenya kanisa mingi wananiambia tunataka kujenga kanisa mzuri. Kanisa yetu ndio hiyo, kanisa yetu ndio hii. Sasa niwaulize, mimi nikuje niwajengee kanisa huko yote ya mawe.
alafu ya State House ibaki ya mabati. Kuna ukweli hapo kweli? Hata nyinyi kwa huruma yenu hamwezi kuwa hata na huruma kidogo? Hapa State House tuko na familia nyingi. Nyinyi mnafikiri hapa State House ni mimi naishi hapa peke yangu? No, tuko na watu wengi. Tuko na familia karibu 300 hapa, askari, wafanyikazi wengine, nani wako hapa. Tuko na Sunday school, tuko na kanisa, si ndio? So wacha niwaombe ruhusa, tafadhali muniruhusu nijenge kanisa. Tugeta mbere na nteto cietu ni ati waziri wa ukaria bondene na wathani bo matura Ajandegorone Onesmus Kipchumba Murkomen akiaria muthenya jana aru akiri ndiunga ya wendene ya county ya Turkana na ugite wamba bwa ndithia ni thina inene ireyonekene gwita na mbere na kuongereka ntere uche Turkana, akiuga ati thirikari gukurukira wizara ya ukaria bondene ni tita na mbere na guchwa ntaira ya kuthiria wamba bwa ndithia bura bonekene kwa mpanga kiria kari baturkana. Kagitano kau Murkomen na ugite ni gukujeri thina cia ukaria ndene ya mianka mono miankene ya Kenya na Ethiopia, kintu kiria ugite thirikari bado ni tete na mbere na kuthingatira nigenda gutigira ukaria ne bukungana mono ntereu kuri na mianka. The first challenge we have here is the issue of banditry. Kerio Valley has always witnessed a serious problem of banditry, and Turkana is in a unique position where it is facing problems of banditry locally, but also facing it internationally, in the sense that the pastoral communities we border in South Sudan, in Uganda, in Ethiopia, also a challenge to the Turkana people. So we have international challenge and the local challenge. On the part of the local, there has been relative peace in the Kerio Valley region, based on the previous operations, Operation Maliza Walivu, but we haven't really completely finished the work that we need to do. We still have pockets of challenges in different places. Part of it is contributed by the strength of the police officers that we have here, the proper organization of the NPR that we need to organize. There's also, we'll be listening to the citizens on the areas where we need to increase NPR presence. We have also a bigger issue of boundaries. The boundary of Baringo, West Pokot, Turkana is giving us also security challenges, and we want to see how slowly we can work on boundary issues to make sure that our people can live in peace. Other than that, the international boundary is also important for us to safeguard our boundaries with South Sudan, with Ethiopia, with Uganda, and we want to make sure that that discussion is ongoing. It's beyond just this ministry. This is interministerial. We have foreign affairs, we have defense ministry working together to find a lasting solution insofar as boundaries is concerned, especially international boundaries. Mutageri kile ripoti ingine ate mjumbe wa gicigo bunge ge Central Imenti Mheshimiwa Kiremango Chine na ugetekere budget ya mwaka jwa 2025 na nkuruki 2026 gute miradi ya weti na mbere iri kukinya kethira ni bamikurukirie kire mbunge ne arana nderombete Rais William Ruto kubatethere kana kubategera na ritho ria mwanya nikenda bakarikiria miradi kathumba irembete gweta na mbere na gukwama mono kire rugari rwa murima Kenya ni are augete miradi eminene kire rutere kana miradi eminene iketwe rutere ruria rutikugwata mbaru Rais William Ruto kana ikitu rutere ruria rutagwataga mbaru Rais William Ruto kagita karia arombaga kura indi akariba rugari rwa murima Kenya bakomba gweta na mbere na gutigwa nyuma. Bobo ni ugambi po Mheshimiwa Kiremango Chine. Nawe mujumbe wa Central Imenti Kiremango Chine na ugite budget irakurukire mwaka jwa 2025 2026 gute mirandi menene ikethire kija ruterero kirimara na mirandi menene na ira mingi ithirite gikwa kibarabaru jaga na President William Ruto rira chwaga kura. But I'm praying that when the government is planning, it should not forget those who are the real owners or the one who died to look for this government na ni sisi. So tukumbukwe
sababu kama hii budget sasa ya saa hii hatuko sawa. Hii budget saa hii tumepitisha, serikali haikutufikiria sawa. So naomba, kwa sababu rais ana uwezo wa kutumia article 223 of the constitution, 223 of the constitution, the one which allows him to spend and then bring the report to parliament to legalize it. I'm calling the president to use that one so that they can remember this region for it really voted for him. 223 in the constitution says that you can use 10% of the budget to alleviate or to sort out a problem financially, and then you take it now to parliament for legalizing. He used it to make these roads. Hizi barabara zote. That's article 223. And we are going to improve upon him and to insist on that one. Hiyo ndio yaweza kutusaidia tu. Sababu nyingine yote imeenda pande ile. Western, Nyanza, sehemu hizo zote huko. Sisi hatuna kitu, hatuna mambo mingi, hatuna pesa mingi. So that's what I can say. Nera kuromba mauguriza maguta jethera jagitegero na kwinikwa ni untu jakethera jakiinyiria mwananchi wa kawaida nene. Kile tu nitaomba ni serikali iangalie hiyo pesa ya petroli imepanda sana na itaumiza mwananchi wa kawaida. Hiyo serikali iangalie ushuru, the taxes it's levying from fuel. That one is the one which is really, it's going to hurt mwananchi kawaida, kwa sababu saa hii matatu fare itapanda, hata sukari itapanda, hata unga itapanda, kila kitu utengenezwa kupitia petroli, sababu lazima tutumie energy. Hata stima yenyewe itapanda. Kwa hivyo waangalie hiyo, waone imeenda chini, sababu hizo levies zimewekwa, kama kunazo zimewekwa zile hatujui. Serikali fikirie vile itatoa hizo. Nera Kinyankuru kiaugite ati kiantu bagicigo mbunge kiawe rutere ruregani na thirikari ni untu guti witi na mbere bukethira bukionekana ambiria kurwa na thirikari. Sasa mimi sipeleki watu kwa opposition, watu wangu ni mimi nataka wafanyiwe kazi. Baada ya kazi hiyo nyingine watasema vile wanataka. Wakiona kazi imefanywa mzuri, well ni good. Kwa sababu haja yetu ukiwa umechaguliwa ni kuhudumia wananchi, si kupiga kelele. Hata nikipiga kelele itasaidia wananchi na njia gani? Hakuna kelele itachukua chakula iweke kwa meza. Hakuna sheria, hakuna kelele itachukua barabara kama hii itengeneze. Hakuna kelele itaweka barabara ama iweke stima. Hiyo serikali ilikuwa yetu. Na tulianza na tulifanyia kampeni na tukaingia ikiwa yetu. Na hata sasa hii tunasema ni yetu. Lakini ukweli wa maneno tangu Burundi best ingie, najua sasa imekuwa pana. Na hatutaki, hakuna mtu anasema ataki umoja nchini. Tunataka kuwe na unity nchi mzima. But you see now, the little cake which was there for us is being divided even to those who are not supporting the government. But now since they have joined us, we cannot say that they should not be given. Arite jaja rira kuthinga tene na kandarathi be inguge gwikira rami kiri gicigo mbunge giki gya Central Imenti. Iji barabara area twali na engineers baba the other day wabalingire mbisha uliwapiga picha wote wakizunguka kwa barabara, na sasa ile kazi wali promise hata nyinyi mnaona wamefanya na inaendelea kufanywa. Kwa hiyo thirikari yugite mbesho onekana nguge kambiria, we are happy they have started to inspect to kuma ndendera nde boko kokora na nandi to kuma bakaliene na to promise kuma mande ramie kambiria karabati kethigwe kero na ramie ambirie na kinya kwambiria tulika kui vitio barabara ikamentenwa na ale bwa gyaki kuma charia guita Gatolengo gyaki engineer amepatiana instructions hata wale wafanywe maintenance ya barabara ili hiwe motorable vile watu wetu hata kuwa wakiumia. Kwa hivyo tusemeni ukweli, serikali ipatiwe nafasi yake, kwa sababu ikipata pesa inafanya kazi na tunaendelea na kazi mzuri. So as far as I'm concerned, hakuna siasa, ni kazi sisi. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam.
akari ba gakaromone ni bagitete kana ni bagitete gikaro aria bariritie mantu jegie ukaria kire muchemano juju ni muchemano juju ukari na gikundi kana jo muchemano juju kureti ni gikundi giki ni jonekene kumeneria bamwe bakari ba nterizi kukerekanaga ni boba kugeria kureta thina che ukaria ntere ucha koromone MC Mutonga nombre gukinya ntere na gutubanganyira ripoti na njira entariru wengine wamerudi huko na wananyang'anya vitu vyetu huko na ukoraji. Hapa chini ya sewage kuna wakora wengine wanakaa hapo masaa ile ya saa 10 pale kwa Kanga, yule mwanabiashara wetu. Kuna hata wengine wanajificha hapo, lakini tunasema ni asante kwa sababu tuko na mkubwa wetu hapa amesikia hiyo ombi yetu. Tunaomba kama ni mchana tuongezewe maaskari wa patrol, wakati tunaendelea na maaskari wanafanya nini? Wanatulinda, wanapigana na hao wahalifu. Sawa sawa. Muchemanio jura jumeneretwe tunaomba kwa mkubwa wetu akaria kana security bau kabere toja kwambita Paulo Kairemia na ibwega nonto bwa mindia iria aja na ambijite kwaria mantu jako ni muchemanio juju jwa narua kwa mbere nkiariragia mantu jaja security te boundary, security te nguto, security te wanikani. Kwa mbere uni kwanda okoswa my colleagues that have done this meeting kana baraba thithite muchemanio juju. This is a matter of inclusivity. Kila mtu awe amejumuishwa na aswa sana viongozi. Mimi naona hii maneno ya kuandika makaratasi na kuweka kwa post sio kumaanisha ati umeongea na kila mtu. Na utiarite na mtu wende. Kwa hiyo uni kwanda kuira antu baba kedro iba kwanda successful meeting ya security. No mwanga kuthe kwena inclusivity na michemanio mingi muno na kwaraniria mbere ebetia muchemanio ju munene batu tuna objection na tutikurega na mantu jaraba kuthithia but no tututeri for today we will not be there. Let them continue with the security and we will see how the successful it will be. Tutiko object jaraba kuthithia na boja iri batu tukuromba tukiugaga itougire kiria tukwenda mono ndene thoko eje ni election and the election will help igitareo ire thiri tamyo ne thiri ethero ria miaka 3 na antu baba ajukiti otongeria mweri jwa 8 kana jwa 9 ko igitareo ire thiri na tukugeria kwira ngavana wetu tukwenda kithurano ikenda mantu ja jonthe tumba kuja thithia no ntu ukeja kwithirwa mtu atongeria batikona atongeria barabara oja antu batikona kinyana ne baraba baina area iguru baba orichi jantu batumbo karandhinya na nene baba orichi bathithia muchemanio jwa security antu baba ntikona urebomba kwa successful kuthithia kuendelea na tutiukararia mu biashara na batiukarua na intobia mu biashara bia karua yeto mbetoro na diweche Stanley onde mukari wa koromone ande muchiari ro aja egintu yake makete buru ikugo kuna muchemanio security na baraba konvenete muchemanio security turigwa itimwere thurerwe timu je thurerwe nigerete kugwithia gakoromone muno nontu kuma ba kuthurwa gakoromone security ne thukire buru ipangirie thoko ne thukire kurunywa batandika na amani thoko ne unganire leta thina ikwagire njamu nyingi thokone na igitara ore gukinyara kwebera gitine. Okay, ibo bwega muthikiria marieto jakwa mbita wa bundi kuma gakoromone kuri na muchemanio ju ikiaja na muchemanio ju riria barekite muchemanio ju kana barabangaga batira tubangaira ibatatu itaga tumenya nandi itukuigwa kumba kuremwa gwita kuni ontu tutina views imbi twitite kuga ne ontu wamba gwito kariria tuge for example baririria mantu a security nuriko urio kumba gwita kwariria mantu ya security wiji security ate akenda umba gwita kwariria ne ontu bwa mbere no mwanka withiro usikene na mantu ya kumenya uria security
security endaga na ndi nkuromba kethirwa tutina thina na muchemano ju but ibakarendi guru twambe tuthithie strategy cia kuthithia cia kubangania security entura yetu na tena jange ni jaunda itia kuthirwa nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene na mutindo jo kangangi North Menti Meru TV. Akoro Banjuri Ncheke kuma Ntere Chechuka Igamba Ng'ombe ne batongeretwe ne mukaririgete wao bari Ntere Chechuka ne barombete thirikari gutigira ne gwika gikaro kya rwaria gategatega atongeria ba makanisa amana gikundi kya mbeo mbithi kana Gen Z nikenda kuthiria thina ire cionekene tigita na mbere za nthiguru ne Kenya thina ire citumite kwithira kuri na maandamano Ntere mwanya maandamano jara cionekene kureta ikuo anto kugurarua na kinya biashara cia anto kuthukangwa ni aria barombete kana barite kagite ne ega kwamukira DCC o mweru wa Chuka South Sub County mambura jaja kuthithikite ndene ya Ntere Chekebogwa kile wandi ya Magumoni. Siku leo akanitambulisha kwa baraza la wazee la Njoli la Chuka South. Nimefurahi kutana na nyinyi na haswa nimefurahi kwa sababu ya kujua yale majukumu ambayo mnafanya. Hapo beleni nilikuwa na mwelekeo mwingine pengine ambao haukuwa umeeleweka vizuri, lakini leo nimejua kwamba Njoli Njeke ni baraza la wazee ambalo limeungana na serikali na linakemea kila aina ya uhalifu ambao serikali inapinga na ina support programs na projects zote za serikali. Kwa hivyo siku ya leo najivunia kuhusishwa na Njoli Njeke ya Chuka South kwa sababu nimejua kwamba ni wenzetu ambao wanatusaidia kuendeleza urudumu la maendeleo la hii new sub county. Kwa hivyo niseme kwamba ninawa support provided remain hivyo, mtabakia hivyo kusupport nini? Kuuga mkono mambo ambayo serikali inauga mkono. Twatwa ni mukoro wa Gicuka nikenda tumba kurutithania nwela Gicuka gietu na kimira gietu ekalila ena kalutiro kau nikeganu thini wa kimira gietu kulicanira na kuluma Gicuka kwaranira na tuma Gicuka kwaria nkwaga cia Gicuka ire nkigwe kimubitagiria tukuyo munthini kuja gucokeria thirikari nkatho ya Bwana Ruto nuntu akulirisi Bwana DCC umuthi aca guku na nitukumwona uma ari guku tikubatisha liwate magatheti na kuria liwale guku kibugure thirikari eno aliku tukamiunga mkono muno nikenda tuona mafaniko mangi na tunkiromba wanalewu gutole kwena division twatigire ya Mukuni na ni twamevotoketie tole kuria IPC wanone nkoromba enenkerwa yao magwa mena ndiwa furu ate gucererwa nikenda ntuma Mukuni na mamegwe meganirite nuntu twalomba tuli bamwe makona taka makemena kwogu ni manenkerwa yao na nikenda metethia officers mothe mathirikari maria mama gacha guku tukama welcome na njire tenu tumabire galoni cietu makenda tumenya mama yake miruge tubala turuta wira nayo kwa even the president kanwa ni athikiri antu mama kanitha ni athikiri antu akulu ati kaliganwa ni kigo akulu mama maliku Kalenjini kuko na wase aya Njaruo kuko na wase Northeastern kuna wase ambaye wako na hekima wanafikiria juu ya miaka 20 na kuja na mbafu kwa tafadhalini tuthikanirigieni akulu maleku antu mama kanitha maleku no endele twalete makanitha momwe magutwika taka mate na unity. Mutogeri mbitikiria tumba kuthirwa tukijukia kana tukinogo kanda ekainkai tukathirwa tukicokagira na nteto nkoroki cia Meru TV ogoro.
Harriet Botanicals Meru Branch. Tori Meru Town Greenwood City Mall, first floor, shop number F34. Hi, welcome to Harriet Botanicals Meru Branch. Nitwendagia ndawa cia untwire na cia gutiriti mirimu mwanya mwanya. Turi na dawa muthemba jua Haruwet ya fertility na hormonal imbalance kiria koro, Tediwet kiria antu arume bari na low libido na infertility. Sagawaita ya asma na thina ingi cia kibara kiria ana, ekoro na antu arume. Mosipshot ya high blood pressure na sukari kiria ana, ekoro na antu arume. Busareki ya acid na thina ingi cia kiu kiria ana, ekoro na antu arume. Na supplement cia kuongera mwiri inya na gukandana na mirimo kiria antu arume, ekoro na ana. Harriet Botanicals nitwitikiritwe ni thirikari kwendia ndawa cia untwire. Kumenya mantu nkoroki turiongere bichine chieto kana uturingere thimo gukorokera namba 0723 341 168. Email ni info@harrietbotanicals.co.ke. Website ni www.harrietbotanicals.co.ke. Wata ugene kaire mutageri wa Meru TV tuweta nambere na nteto chieto chia Meru TV utuko. Tutagere ripoti ya mantu jegie thina cia ukaria ne aria ni kuonekene wagagia bokaria gweta nambere na kuongereka ndene ya maketi ya tutwa iria irentere cheruire rwarera. Kesi ya ntuko inka ikurukite ni antomurume wa miaka ya gatigati kwerekana nombete kuragwa iria tobitana nde kesi cia ikuo chikinya antu kenda barabara ikite kwa gita ka meri emikai ikurukite ne karakare ombete kuthura dikimenerua ni akari arena babolisi bombete gweta nambere na kuga bageta bakana bakongera ukaria na nkoroki gwikira mpene anto barabonde bakuthuganirwa gwitithia nambere makarika jaja wagagia bokaria mwendo la iboni arena rogono ru. Karibatu twereri wandine ya ruire rwerera gicigo mbunge kia Bore ni baciumirite na muthuro yona na kumeneria makarika ya ruarua ya ikubia mbeu mbithi ntubakuwa mabitha bokaria bati bakaracia ndengwe yone wita kunywa nchobi irabune tonete tuto maketi turea karibatu itwa yurali bombete kuthuro gwingi muno ndene tutwa na twina kambi na askari ba Kenya Police na CID monka kona aru ore rombire kura otuko nombite kujuria muntu 14 kumba kuthuro bakiura wa na muntu umwe eba 14 wombire kujukirwe etagari ria giceria indi bau bangi tutije kurana gukarate ya mbere hapa metume bore chia kona na birambi ki family na chore barasi tuhe tu gitendo kembere kubidika ke mantu je security na mantu jo de bidika tu na kambi polisi na tu na askari ba DCI. Sagitendo kiki less than 20 meters kuma ki police station. Ito area mande ngi tutathirije meri ire ta kinya antu baba DCI batomba kulingatira mantu yo kura kubwirite bindire monkethe atumere uchunguzi bwawe nete monkethe akaresti muntu ra wero no urae batu tuligara tukigwa antu baba yede ka security askari ide ni ura pona jara mwenye ontu tuko yamanya tutubeka security ontu bonde ne are mantu yo jonde ikubibyo ndi meni tutu te mantu ja ugai mantu serious mantu jancho bichi akora mono ndawa hii kule hii debu hichi kezo chi kuingia antu beja ba kwa sana kidogo abaka baba kuite ukigwa ndena uzuni nondo narua antu ba kinya batandatu barabora hii na inkurukie batandatu nondo antu baraba dingatiri baire na te abadingatiri nyabo gaburu ukayotagera muthako orora ero tuko ora less than 20 meters kuma kwa polisi kuja araringiro atuta mwangaro ukire aja kuono tugachuria batu turakari batutwa kirabo nyethro itonyunya lakini twana thainya tuga iro irabo binga wa
indi twacoka tukaigua thaa mugwanja thaa inyanya njobi ni kwendwa tukoria batu ri anjobi etumba kuingwa kana ekirwa mathaa ja kwendia njobi na rero mbareo kere thirikari amwe na atongeria bakisiasa ni utiela nibo baretera atongeria bara baumbo bakaria na nikenda mbeu mbete muno nthaka cia bonda bamba witithia ngui cio na mbere bura kwagirite iromba retu ria tukuromba buto tuganirwe kinyethera ikambe wikua askari batumenyaniritie abo bomba gucentua tureterwa askari baba bomba gwithangu kia njira ire bugi polisi yetu getutua kinyoko no ntu ikinyire thasta ugeto ringaga ukaga muntu ogwitika buru no runene ukaroka kwirukire turoka wona abaitia ngari thaa 12 bakinya njira icio runa tutumba kumeina abatinda ako itukuromba karia bongero bwega kenda uturo bwetu na buna ndaka cietu tumbo karabo no ntu itukua na mbenene ndigiromba thirikari imenyorega thie na bathi ontu na ndari gwithirite atuze kwambe kujukira ndi sheria njira ni cietu tutugo na bo butebuige sheria ko kintu kira kiyo kya mbere ni tepete bubuleo ki ni security officers na bacho kakuya ibu bagita kuthura ni ambecha tukoromba togere betu basiasa baje batonyera mantu jaja tonera twakara ntujera ritu kwanda mana ili kutenda mana naru tukoromba thirikari yetu tutwa ne tutagere ukaja kuthura inde na thina ga bambitoku ende tetwithira batu atukurawa atukukua ndakaga chikurawa. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wala Iboni. Kira ripoti ingine atathingatiba kanisa ya Jerusalem International Gospel Church ni maritete mbeto wa kiriaremi bonde kutigera ni baguchonko na mbeu ire bagwetana mbere na kuanda miundene yao ni kenda bagaketha bwega na bakona mbecha chia gwikaria kire muturire na nguruki kuthomithia ana bao. Athingati baba bakanisa ete ni barombete kinya atongeria bagisiasa gwetana mbere na kuritira akaringogi endete kwambiria siasa bakiwa kagitaga siasa gatera kinya ende kagita karakareo ni kamutongeria kuritira antabara bamuringire kura ngogi nikenda akomba kwethira akieguneka. Kaitaka ari mbathari mina intokabo birabakethete miundene yo irio mingao mpempe ithongo na intobingi kathomba ende athenjiri bangain ni baumirete na kubauria ate kabombe kwithia bakimenyera maketha ya na kuye kabweya kaitaka raka kinyerera kwanda batete kurambe wingi njaro ende bande wera parari nayo na temtwa wato ni kathina awate intobira bimunda na weta kwendia Murungu na tutharimete tukura ngai bwega no ntumbura yetu ni ranite ngai na twete bia kuria semu mwanya antu bakethete bia kuria na kina mpempe bara bataketha baketha iromba riakwa ni atiri intobira ngai yakwa gaguthana ina karando suguru intobio ke obieka no ko biendiria maurie sasa wana inokarira mwana fi na bingi watumira ndene yanja yeku ngurukie kwendi intobira no ntuba tumantu tukai bandae mpara eja kutuika wano kuitaji na wambiriria kwethira wena thina ringi kuona gintu kira no ntu wake ona no guribo bomu na ningi gintu kira ngai na kutharimite akyo so katwethe twina ume eita ya riria maketha tutumire into bietu boya abonge kwenda kwira antu betu bara bethera bara arimi no ntu bwagirite rira muntu onete kintu gikirikie tari mankonia cia kihili na ramurene kana ithatu akara cio ndori neke no ntu bwambeu kana turendia thiringi mu biashara etherete ya yukia na thiringi ya nthi thiringi akwoyera na thiringi nthi riro kenda kwanda kana riro kenda bia kuria waitaki mu biashara ora wa mwenderi kimbo thiringi 30 akwenderi simbo thiringi 130 kana kwenderi 150 akuthukuma 10 times bira onete kwa device antu betu bara arimi kambeu ira wonete ria wika kambeu na wike pia bia kuria ruyu kidogo kaitene kau kiria thenjeri pan abone batarite atongoria kuboria ndi thaite itaria siasa indi na bombe kuwatanira na kuritira wananchi ngui nonto kaitaka siasa katakinya na kinya kiri barabange kabareke kwithira bakiruruka thirikari kenda yomba kwithira kiritira hakenya ngui nthiguru thai kwina andũ imbinge na kwina siasa imbinge ne itaria siasa batue twatarire atongeria beto turitira ngui so antu bakathikiria bura antu bakaua ne turitiro ngui nontu eiteire yeterera antu bakethirwa bakiua mantu yara bato aindiere bato yureri kana batato yureri so itokoromba atongeri beto bara twathanire ite kana bara mwathani aerete
baturitire ngui bweya na baritire muongo yetu yo Meru na Kenya ngui bara barite na barite ngwira yagirite na thai twetha tukiririe no tonita kuritira mwananchi ngui kenda tona time kurita ngui ya kuritira mwananchi ngui na kuthomethia na betu muongo ya ruyu no banda no to bathirikarira yite ruyu kana sasikira yite ka ruyu na kumwitira kura rakinya tukaringa kura na tukomba kuringira barabo bagirite bara baritite ngui tubacokie bara baritite ngui tubaturie na ibo ndo tukuromba ruari tukirombera ndietu no ndo muongo ya ruyu no ndo muongo ruyu taifa na kwe musongo mwawire destiny is not by chance but it is by choice yethera etete bati kutweka kama nto ya irotheri kaya ndaliawa ibo nto thai ukona turia tukirombera na betu vethe nobel mishora bati kuthora bakari no nto generation yeroyo ko ibo ya tutukwenda kwari manto maingi lakini thirikari ni komenta na betu ba kizazi kya royo ukilokira kithomo baraba ingwene bendelee kurita na bara na opposition ba thirikari kanya kidogo kenda nto betu baritirongwe Kiripotera Meru TV kumanje Gembe Central Beta Mukiri Onkonja akariba ntere chia nkare ntare ne bachumerite na kuromba thirikari ya county Meru runguro tongerebo governor His Excellency Reverend Mutumanto Ithinkia gutonyera na kubatetheria nikiraba kuga kuri na antu bakugeria ne kubajukiria miunda yao kuringana na kare baba baugite ne boneke ne kunyamarua ne antu baba na thirikari na nde akini homba kwithirwa ikibatetheria kirimantu MC Mwitonga na ripoti hiyo akariba ngari ntare ni bombete kwithirwo bagikinyia kiriro keo kiri gavana muthenya John Arua aria baugite ni bombete kwithirwo bakinyirwa ni antu ba county ingi ya Laikipia na njira ya gutonyera kwao na kubera kuute kwao untu buria gavana ajukitie no ritu bunene nyuma ya gavana kwamba kubathikira nombete kubera Meru nikaritwe na ngugi yawe na ngugi iria erwe ni gukaria Meru amwe na into biao tebu wake akagira ona kinya biria biari bigwita bia karaje kabiorerie twenda bututethia antu bari bawete inya muno na bawete inya no ntu bawikirwo inya ni anene bao bakauwa mbu tuko kana muthenya nya bakathithia katumantu tunini MCA wao ari au MP wao ari au anene bao bari au magita yara atu tuthite twingare ntare itwakare akatwaterwe na bamenya bou na bambirio tufusa isipokuwa leo rejire nilo bambire kuibwa ugwa. Tumeshukuru sana kwa sababu wewe umesikia kilio yetu mara moja na ukakuja, kwa sababu tumekuwa na magavana wengi na wengine hawajaifika kule, wengine tumewachagua hata wakiwa hatuwajui na hawakuja, lakini wewe bwana gavana ulijitolea kuja, na pia sasa tena tuko mahali hapa umesikia kwamba utatufuata. Tunataka kukuomba ya kwamba sisi tuko nyuma yako, tuongoze, tupe haki yetu, tulinde mipaka yetu. Na antu bagi ndukira bakurira muno igwitiro mwanka na mudajura bakwenda kujokia patire bakwenda kujokia Meru County ni invested a lot facilities chetu chonde kuma sibitare kuma sukuru kuma wachibo nyapro director ya guest ses chionde no ariko ko ni obatagitite kenda betara ko nkoromba county government tutotethie antu bare betura mwanka kenda tumenya mwanka jo twina muno nke ya kuibua antu ba Meru rera ndaracia antu kwira tuko nkebera tuterekerie kinya inchi emwe yetana antu bara bakugeria guchetha na mianke Meru tikandaracia kisiasa na ntachetha no ntu wi muchethi utechetha utuku ari uchetha na ntu kuona ino ntu no kwenda kuringirwa mpi ntugwira te mpendenda ni message ndakinyitha chekire bara bakuchetha na mianke Meru itukweliano na indaichie risks ira chio ende no ntu indaibetwe antu ba Meru ibakurira muno bakinyilagwane antu bara bakotwona yakatu tureibua kana yakatu tekumenya twibao kana yakatu tekumenya into bieto inabire kana yakatu tekumenya into bieto nembi ibwo no ntu ndeyeto tuku te sawa sawa
na nkimenya kwina mibwe kwina ntobe na buduki na kwina bionde na kinyama iya yekuo ende ndachiuria ndare yakwe yatangavana ndare yakwe yatamutongerio robatire kubuthetera wobwe botwire kubwiri inyabwe boteyantu moyo teyo mobwe na yo angavana kana na ndenda wa kanke yake ndabo feel that you are not alone, that you are not slaves in your own land, that you are not squatters. Imesenji de yete wikia ntukwera yete kubwethi nyama ntu amanene. Statement de yete ku make in Ngaredare that Meru yenene na Meru ni karitwe na Meru tutemenenkanira. In fact, katokarwa kinyabira bayete tene lega biba kuya dai kinyabira bayete tene biaula na bia karaya gabia ere part of their wealth kinyabio tokaira na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo wa Jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Mutogeri ntuko chionde cha Jumatano nitwithagirwa turi na rugono rwa mwanya ntuku enarua tukerekera Monga kaunti ya Tharaka Nithi ndene ya ntere cia Tharaka ni aria amwana kwithirwa akariba Tharaka ni bethagirwa bagituma mono kiri mantu jakonie urimi na urethi thina nene ira bakurukagira ni wagi boroje bobo botumite bagachoka nyuma bo nene sana na kwithirwa bakiaga kinya wirigiro na nebu botumaga abomba kwithirwa bakiriwa ni mpara kagita gwa kagita iririkana kuma Kenya iguigwatira uciathi atongere barabethagirwa bakithurwa ntere izi omuntu ejaga na manifesto yawe ikiugaga agatigira na gutethia akariba Tharaka kuthira thina kana kuthiria thina cheroje ende monkera nande akariba Tharaka batethirete bakinyontoka na njira no iriku ndagara waiguna na rugono rwatura mwanya kiri gichunjo kia mbere kia nyonta ya Karina untere cha Tharaka ndene gichigo munge kia Tharaka igonto kwithagirwa kwina kithaka kinene akarigonto goko bagekira mbere urimi na urithi ionto kira kiomba kwithirwa gikibanengeria mugate gwa ntugo na baraba na bisi bakomba kwithirwa bakiria chukuru na rira tukuga agriculture yiragwo no uti wa mgongo na munde turiuria roje igiterere rietu nuntu wa buranto bakuthibe kuraga na bakingiaga no bakwenda more water na tutikona resources ni ikija bwega bwa tukuthugani bena nene gonto goko ere gwagi baroje gukethera warira kuula no arere mi bakona kanyaga kurima kagita karambura yake gukethera akari na nyamo chende ide kaigo tangerikana kithimani gochwaroje romba kiuga konyo no garutiroko unyaro ithima roro konyo chwagi konyo no anga kagura racho bachiriki kana okaro thada tiona yento ko bai cheno pe ora ari ampo ko gotiro ye yonta ka wemwe nakatweterete milioni 30 bekere mubukoni milioni 30 beke mubukoni alaka nagaro iro akadieta tikwera roje ona bikibiki jaji atwekangira kutiota roje go tangada rugongoro rara mubamjoki ajira tora rugatakuwa njoki kutire twariona na nonto bakwaga roje ore kagita kamambure tagana Tharaka tobobo bogetoma baraba twerire mali bomba kwethera bakiongeire manikenda bethera bakianda kugochwa mpuo ya gukoria irio na burano gwati munane bagutambura kurima irima ni bibi igutumaga miuru emwe kagemararema na kwethera ikiuma mbere mweri wa 8 kinya kiuria kinene kiri giki ikwamenyeri bamirito bari bakirekerire mabyumba kwethera bikiongwa na kumba kwethera gukiandwa na nonti bombite kwethera bakiono kamebura bomba kwethera bwekorokira ndene gichigo muge kia Tharaka nitagarire ko bathochege kiri anto baraba kuri mandeni irima roje notoro tokereire mono ntere champe kukamaga katanga cheni kojera kirimbo gukorokera kamagona kuthiba maragwa bwakamanya kina marimanti no kamebotheri nagento kenana gikubaikira kamebobo ikwaga roje
roria iyo kame bobo kadira gechigo muge kya Tharaka amwe na kwithira kuma Kenya yagwatira gwetia thibombete kwithira bakethura tongoria na bondo tiwatethagirwe na agenda ya wikira roje gechigo muge kya Tharaka mwankaro muraithiro Meru TV ra tukethira tukiendelea na kumurika kinyamara kira kithiete na mbere kwithira gikinyiria kariba Tharaka keroje aliyetoka Mbeta Ndagara Waiguna. Ntukwa rojo no kethiro getonyaga kiri gichunche kebiri kiege nyonta ya akarina untere Tharaka riboti ire kethiro kane kubangano ni mwandiki wetu Anteto Ndagara wa Igona. Twerekere kiri riboti ingine aria akarina aturiba itumi ntereche kiego ini bore itugwitikiria ana bao kuthomera cukuru cia kwana kana ya chije keneta Day Secondary School ne ontokinyane cukuru injaga na chiena aritani babega nikirana ndego kurikana aciari baraba ingi batendaga ana bao bathomera cukuru cia kwana bakiuga itekuthithia abubwega kuringana na mwandiki wetu Antoto Mureithi waba rorikite kuthingatira mantu jaja bamwe baciari ne bakuregana na mantu tege kurikia ana bao kire cukuru izi na ndiboretwe betekanie no ritunguge bacukuru cia kwana nikenda kinyaba ikia ana bao kirichio mwambirio ni jwa Januari ni balbaterio gucumiria na gukinya ndene ya secondary cia Day nikenda bakomba kwithwa bakithoma no tukithomo giki gitina maguri ja manene jaria muciari omba kuremwa batwe tukareta na sukuru yeje nikenda baunika ni laboratory ira antu beto baraba ntoreje na muno area yi sukuru ye tomi bokeya tukaieka sukuru yeje tukareta na kuna tukareo beba ebia sukuru ye ikaongoza wikiana university nontoba facility ukwana twekirwa ya laboratory. Mubunge wa Igembere gaitija wa Honorable John Paul akiaria arindene gitumi Day Secondary School na arikitie kuga ati ana bare anini ni bapatejo gukinya Day Secondary School ni kenda bakomba kuthomithwa na bombe kuthwa na kithomo gikiega nontu Day Secondary School itena maguri ja momo na baraba kuthomao na baubwa achiari skuru ye tomi iskuru enjana ke muno etena na bakwana skuru ao ku injukumwe ku na injukumwe to leaders achiari na administration tombe kwetha tukimiza ana bombe kwetha bakia skuru ao ekenda at least barora be michina arora bomba kwethira bakithomera ao na ndibwire achiari thairora mwana atewita skuru thairora mwana akuria anja na araura nkabwira mwana ora kaita kawe kokuru mwana ora iwo kethire twangamiza nao iwo kethire oke akikwangaisha nonto kintu kirakethe tegemeare wiki ondoke aku endete kiondo kiawe. Mureithi wa banki reporter Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Mawa. Riboti huyu ya Mureithi wa bani agutwekera gatanta nteto chieto chia Meru TV otukombe ndronge kwandagera kagita gakega na nkuruki utegeri bo bwega itanambere na gukenera mibango yeto ya Meru TV.